along kajirong hangpi amen pen ason kapaching thur jia phan long e ki som jong chotpuma Indeng thongke brake thom Karbi Anglong Mountaineering Association amahang ke thek arani Diphualong ketalon Hanjang lang solong boxing coaching camp Kangpu Kardom Karbi Anglong life adababir tang ton pen arjupanik tha Lakhaing kora trok Duarbaguri constituency ka parlo nongnam kache thangklong Kaziranga kohora along kedo Kazirong hangpi Memorial Park amen pen kidamtang surihini ra ingkoi aningkan ason asai ke klempon ji pu amen pen long e ke sompon ke som jong ason paman mira asai doan klempon asonte misenji kidamtang surihini ra ingkoi aningkan thereni phai sirkebarni Kazirong hangpi Memorial Adonri Kazirong hangpi guest house la pen beautification and extension of Kazirong hangpi Memorial Park aphanpura Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangari deng pen long e somponlo bonta pining an ningkan ke thompleng de rapida thangna rasai ki klempon angthek raratu thek ponong le detlo kidam tang ningkan hiniang bong det piarlo covid keso kijum pura jok thangnat kaching thura sai sitami deng ponong le det si padokoklo Bonta pining suri hini raing kora ke thom asing kana bangki bangso asai ki klem kledo an setame ki klem pangching pon bomlo Bonta Kazirong hangki amen pen long ikisom adima bangki non puanta thangnara sai ki klem pon pisi thek pononglo Lason si asai ki ding ponji mate kaching thura sai ki klem ponji aphan ki ongdong adima long lapuson long e somchot po asai mo bangki ki thek ponong lesi ki ong Bangso along eta kisom thap mate kisom pajoy chotpo mapusi ke ongdong arada tumpen minje ponrinti Kaziranga puke pierte adang nongnam ka chithangplong adim na pen tourist place pusi pudamlo Bonta bangso Kazirong hangpi Memorial Park along abangke thangnat kaching thur thekponong lesi akumlin pajap chotpen akaprek thangnat kilang mimi ason amatsi thekponong ledetlo Lasi bangso kutha Karbi Anglong Autonomous Council atum RDP ponra bangso Kazirong hangpi Memorial Park along amon ki pipen bang adim ason angtan pen kirang kijoi kilang atum nang pahumri mate nang pajoi mimi palang mimi adim semar ponasonti mesenji News report Karbi Anglong live Patumi pai ni phai inquiry ni Diphualong sopialong kedo Kasa Conference Hall along thongke brage thom aphong Karbi Anglong Mountaineering Association amahang ke thek ani mesen pen ke talon pon Bangso ke talon amai chengchia prang karlitang atuma phan milur kaiponsi chikimo asai dengpon Bangso phi Karbi Anglong Mountaineering Association amai phukhor sing terang pen mai chipahem phuponsi Maya Long Aluhia Manpen MLA Vidya Singh Ingleng Karbi Anglong Autonomous Council EM Riti Singh Hi Karbi Anglong Sports Association Kongchun Bang Dr. Pankaj Teron Assam Mountaineering Association along Klembang Phu Pen Kichenglo Karbi Anglong Mountaineering Association Klembang Phu Klembang Piatum Chetongdun Laso Maya Long Aluhia Manpen Kachetongdun Atum Pen Jumesen Alam Thanpa Jermi Pon Lapen ingdeng thongke brake thom Karbi Anglong Mountaineering Association mahang ke thek ahim ke dokmate kekta aluhi ka chetong dona tumpen ingthan ponsi mesen pen talon pachun pon Kosonsi tourist by adventure tourism itum da ke paching thur ponima la sonsi tum la niliri Edward General Secretary mai tum kaikera chingmai ponbom sonsi klem ponbom lo aru itum hanon asap soviet putami ni man nga ching hon DSO sa rohang sa tami ni man kaiketan ang charap nundun ge piniani meeting pen chenglok feel long tami training hutami dagatum General Secretary Dr. Pankaj Teron tami langli da kaiketan ar jabdun ke non hedjong ni tum chingki ching mai bomlo ni tum ta Dakar Benglong pen kosonsi dak non mountaineering adventure sports sector long kelong kebek do sports climbing do lahai panami tum chingki pon bomlo rasi lahai sports bank ke tong sekot pen thek polote mane itum abar sai
Osomar Pan mo future long mane konsonsi Olympic long padun ni pan so war side la sit sar pan tum pressure ta pibom lo aru tum non hejo alang ni tum jong pen tum ko sem sar pan ta tum dam pen chuning rami jala so sports long tum aport hek pen tum Osomar Pan than pon thek bolote tum han so si la so na thu anong nam giwan poni by tuma district by tuma state long tame all India level tame tum ke paching thurun thegi pan tum our side long po News Report, Carbing Long Live. Carbing Long Autonomous Council hin pen Owikimia Pan ke patu hin kang thur ponchia pan pura cycling pon bom aporahud along kapre ke patu anat kaching thur thek pon long lo. Lapen ke ong dong atum sitami nong I chapalong dun si Carbing Long ada pan nong me sitami 1 pilo. Lapusona porahut ke damtang pai ni phai inquiry ni anikang sampor phai pi apor malom district sports officer ahin pen ke patre pi ponalong Hanjang Langso Sports Association cherap cheturunsi Hanjang Langso Sports Association patu aklamalong boxing coaching camp surhinira inquiry ke thom impupon Bangso coaching camp chikro jon ana pharmacy nonamat pathik ponlu boxing coaching camp kangpu ponalong aluhi sarpo manpen Assam Olympics Association Joint Secretary Lapen Golakhat Sports Association Achunbang Sanjeev Hendiki Kachetong Dunalong Jyoti Saikia DSO Relief Ronghang HSAMI Pu Jivan Chandra Pathak Chetong Dun Boxing Coaching Camp ke Charlie Donariso Ejangatuma Phan Boxing ke Pathua Hin Penta Khai Long Rila Pen Methang Phan Mesena Waisai Do Pupen Aluhia Tumpen Than Ponsi Boxing Coaching Camp Kangpomai Pachunpon Amparta Aluhi Sarpo, Sanjeev Hendiki Pen, Kaninje Pon Atinki, Non Kitomi Awiki Atum, Pinangan Atum, Isi Kapherunime, Araki Hormumate Drugs Ki Chuatumsi Ke Ong. Bangso Long Quick Jump, Games and Sports Ke Patuanat Apor Pedampen, Lahuya Sai Kahino Long Pen, Chepahiloji Aphansi, Kaike Sports Association Atum Pen Ke, Kamathapon Pedolo. Kira Hunter Protection Colonel. গতিকে আমাৰ এটাই চেষ্টা থাকিব যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে তেনেকুৱা নতুন ইভেন্ট এইবিলাকত যাতে প্ৰশিক্ষণ পায় কোচিং পায় সেই উদ্দেশ্যলৈ আমি আজি ইয়াত আহিছোঁ নিশ্চয় যিটো ল'ৰাবিলাক ছোৱালীবিলাক আহিছে এইটো একটা খেলাৰ একে বয়সত আহিছে এতিয়া কিন্তু ইয়াত বক্সিং হ'ল একেবাৰে নতুন আমি তেনেকুৱা বিভিন্ন জায়গাত কৰাইছোঁ কাৰ্বি আংলং ধৰক লাংহিন এইবাৰ লাংহিনত আমি কৰাইছিলোঁ তাত ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত মেডেল আনিছে তেখেতসকলে গতিকে ইয়াতো একেবাৰে নতুন আমি ইকুইপমেণ্টবিলাকো আজিহে আনিছে ইয়াত বক্সিং গতিকে মই প্ৰশিক্ষককো মই অনুৰোধ জনাম যে তেখেতসকলে এতিয়া বক্সিং গ্লাভছ পিন্ধাটোৱে তেখেতসকলক শিকাব লাগিব গতিকে তেখেতৰ কষ্ট হ'ব সেইকাৰণে আমি অলপ দীঘলীয়াকৈ লৈছোঁ একমুখীয়া গতিকে আমাৰ চেষ্টা হ'ব কিবা ক্ৰীড়া সন্থাৰ চেষ্টা হ'ব যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে ইয়াৰ পৰা যেনেকুৱা ধৰণে হওক আমাৰ মানে উলিয়াব লাগে টেলেণ্টটো এই আমাৰ লগ্না বুঢ়া বৰগোহাঁই নিচিনাই বৰপথাৰ ভিতৰ কমলৰ পৰা ওলাব পাৰে যেতিয়া কিনি নোৱাৰে প্ৰথম অলিম্পিয়ান আমাৰ গোলাঘাটতে মোৰ লগতে প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলে বহুত দিন আছিল তেওঁৰ ককায়েক এজন ভাল বক্সাৰ আছিল আমি 93ত নেশ্যনেল বক্সিং এখন আছিল গোৱাত গতিকে তাত চিলেকশ্যন দিব লাগিছিলে ককায়েকৰ লগত ভাইক শিৱ থাপা আহিছিল যেতিয়া ককায়েকে সেইটো টাইমত তেওঁ মানে অসম টিমত চিটটো পোৱা নাছিল কিন্তু থাপাই তেওঁ যিটো সৰু ল'ৰা তেতিয়া তেওঁ 7 বছৰমান হ'ব তেওঁ বক্সিং কৰিছিল ডাঙৰ লগত তেতিয়া তেওঁৰ দেউতাকৰ লগত অকণমান মোৰ তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছিল ককায়েকে চিট নোপোৱাৰ বাবে মই বোলো ককায়েকটো অলপ বক্সিং খেলিব কিন্তু এই সৰু ল'ৰাটো গুৰুত্ব দিছে খেলো ইণ্ডিয়াৰ ডাঙৰ স্কিমবিলাক দিছে আমাৰ ইয়াতো 50 crore সেই স্কিমৰ প্ৰজেক্ট এটা ডিক্লেয়াৰ কৰিছে খুব সোনকালে ইয়াতো আমি আহিব বুলি আমি আশা ৰাখি আছোঁ আৰু আমাৰ মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে এই ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰাই মানে খেলাৰ এটা 2 মাহ ধৰি প্ৰগ্ৰাম এটা আয়োজন কৰিছে গোটেই অসম জুৰি এইবিলাক আয়োজন হ'ব আৰু ইয়াতো আমিও তেনেকুৱা স্পৰ্টছৰ এক্টিভিটি আমি আনিব লাগিব ইতিমধ্যে আণ্ডাৰ 17 ফুটবলটো ইয়াত আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইয়াতে হ'ব এই মাহৰ ভিতৰতে হ'ব এতিয়া মোৰ যোগাযোগ হৈছে গতিকে আমি উঠি অহা সকলো যুৱক যুৱতীক আৰু আমাৰ গাৰ্জেনসকলক অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে আমাৰ Balipathar Pen Prozen Terang Carbing Long Life
Dilai Sports Association pen ke patir pipot Greater Dilai Club League kedam tang jakhong ni phai thongke pen pangchengsi kedam tang pai ni phai inquiry ni Dilai pathuak lamalong angdung kiti pathupon kedam tang pai ni phai inquiry ni angdung kiti ke pathu kache phopon ke cleared up FC la pen Mirdan Youth Club angbongsi pathupon lo kichengsi mate first half ahut cleared up atu Mirdan FC atuma phan goal ni thapon lo Uthot second half ahut Mirdan Youth Club atum kachiting group ajok 3-3 goal pen jedai koisi apor judet anta hai he remresi dokoklu bonta ke hai ke rem abangke ke dovek nangji apotsi tiebreaker chitur ponang koklu tiebreaker ka chitura long Mirdan Youth Club pen 4-3 goal pen chepa hai ponlu Nong ekipia maya long EM Surjo rong parpen Dilai Sports Association ahin pen lapuson Club League aningkan wangta hawar kang thurponji aphan kibi pon thekapot DSA aphan kachuru pajerpon ke hai anong EM Surjo rong par arideng pensi pajerpon lo lapen adun thunong EM barim longkitimong arideng pensi pajerpon Bangso angdung kiti ke pathua long player of the match Nokdi Rongpi highest scorer Mongol Singh Pro Player of the Tournament Raikel Sadap Best Goalkeeper Babuson Rongphar Tuma Phansi Pajerponlo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbing Long Live Tangtepini adaba berta ke lapansi kang ton paniklo